Bishramganj ni Mela nayi nogo kifli Tongma Jorao bike Lahar patimung patikha Bishramganj Dewan Bazar Road National Highway o bike by Lahar patimung marke shak dokument ka Khoroktham yagulo borogno Bishramganj Primary Health Center o tubujakate aroni jibi shakam nogo refer khlaijaka Bishramganj Dewan Bazar National Highway route Pulsar New 200 by Pulsar 220 bike Lahar patimung patimani koktuma tamung mani tini Aro sung Mela nai mani goro idbatawo thogdanai hne lama cross khaimani age boro speed ke phainai bike thoteri khata samno thutari phakya ko sindolno amai baksam phayo bung tam bini bisojit emne bojagan thangmanro oro Mela nai Phirok mani tonago ga thutane ro ke sabo side sini thotana ro masiniya bojagani saidaman mani ko bono sinai tong proja ko andara glayo bono sinayo ko boni komi sauta emne khoroktam da dokument ka bro boro khoroknwi chalogoi phayo bege boro bo khoroknwi no bo ke dokument khatai bisi bo khorok phari bojaga tei pheke bongno boro tabo oro Bishramganj to mani boro oro naragya refer hoga jigo belai je serious ni so boro accident ngai bung tamo bisoji bin babon bung manaman Malia na emne borok phai thotai re phai haida lama cross khaijrapta thogdana hini emne body kol accident to oro ko idwara buskangmano idbata buskango Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham rignai tabuk hatiwo belai rang klai baino manthogui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kan boro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni paleni rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lerida tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal nokrino rignai risha wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lerida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa kokdung number 87878315552 /82589191171 /8119938 548